dan do sada je, samo malo, znači na dan 6. aprila imamo 2200 potvrđenih slučajeva. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1192 osobe, od kojih je 292 pozitivno. Hospitalizovano je 1197 osoba, na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Do 15 časova u Republici Srbije testirano je ukupno 8552 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Nažalost, imamo 7 novih smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj smrtnih slučajeva 58. Preminule su 3 osobe muškog pola, 4 osobe ženskog pola, prosek godina je 64,5. Što se tiče distribucije, pročitaću ove gradove koji imaju najviše. Beograd 876, to je 49,6%, polovina. Niš 90, 5,10%, Novi Sad 86, 4,87%, Ćuprija 83, 4,7%, Valjevo 59, 3,34%, Kruševac 55, 3,11%, Čačak 32, 1,81%, Leskovac 30, 1,7%, Kragujevac 28, 1,59%, Paraćin 27, 1,53, Vranje 25, 1,42, Zaječar 25, 1,42, Jagodina 24, 1,36, Pančevo 22, 1,25, Novi Pazar 21, 1,19%, Surdulica 19, 1,91, Užice 15, 0,85, Požarevac 13, 0,74, Kraljevo 12, 0,68, Kosovska Mitrovica 11, 0,62 i Pirot 11. Ispod toga su jednocifrene brojevi i neću ih čitati, ali praktično je virus rasprostranjen u čitavoj Srbiji. Ono što danas treba da vam kažem da je u staračkom domu Stara pruga, to je privatni starački dom, zaraženo 15 osoba. Svi su zaraženi dobili neophodnu negu, 4 korisnika koja nisu zaražena, izmeštena, danas se radi dezinfekcija doma, stanje korisnika se prati. Važno je da privatni domovi zdravlja primenjuju preporuke Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja. Sve ono što je u državnim domovima propis, za privatne je preporuka. Ministarstvo za rad pomaže u snabdevanju kako maski, dezinfekcionih sredstava, rukavica, svega ima, samo je potrebno da se pridržavaju mera. Po broju preminulih muškog pola ima 42, ženskog 16, ukupno je dakle 58, procenat smrtnosti je trenutno 2,63%. Danas smo, većina je čula za tu vest, COVID-19 u KBC Dedinje. Radi se o slučajevima koji su bili u inkubaciji, pacijentima koji su bili u inkubaciji, koji su nakon operacije razvili povišenu temperaturu. Posle toga je vršeno testiranje prvih kontakata i tada su otkriveni da su pozitivni na COVID. Nakon toga je u KBC Dedinje izvršeno testiranje 257 osoba i konstatovano je da je 67 pozitivnih zdravstvenih radnika i 9 pacijenata. Kod pacijenata su sve blage forme, kod zdravstvenih radnika, od kojih su 11 lekari, u 6 slučajeva su blage forme, a u 61 je praktično asimptomatske forme, dakle nisu imali uopšte znake bolesti. Ovo je jedna situacija koja
je nova, o kojoj će se raspravljati svakako i na kriznom štabu, gde je potrebno doneti dodatne odluke vezano za testiranje. U svakom slučaju ovo i pokazuje da je u apsolutnom prioritetu, pored hospitalizovanih, pripadaju i zdravstveni radnici i sad se vidi jasno zašto je to tako. Dakle, ulazak virusa u zdravstvene ustanove sasvim je moguć i to je jedna od stvari koje treba što pre suzbiti. Ovde treba naglasiti da oni koji imaju i nose virus, a nemaju simptome, daleko teže prenose virus, to je vrlo značajno, tako da kad nose zaštitnu opremu, praktično ga ne mogu preneti. To je vrlo bitno, ali bez obzira na to, svi oni koji su pozitivni svakako se udaljavaju s posla i ne mogu raditi dok se ne obeskliče, to jest dok ne bude 2 uzastopno negativna nalaza. Toliko za sad.